exactly intervention. Kasuudma Hunyo 12 kan mag-abot sa probinsya si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Kasabay kan sa iyang pagbisita ang pakikipagdialogo man kaini kay Albay Governor Edsel Greco Lagman kay ibang local chief executives kan manlain-lain na LGU sa probinsya, PNP, Coast Guard at siniba pa. Apwera sa napag-ulayan naman iba-ibang lakdang kontra sa pag-alboruto kang bulkan mayon, urog na kung itaas pa ini sa alert level 4 sa pagtiripon inumaw man ni Abalos ang kahandaan kan lambang pamayo kang probinsya asin mga ahensyas di gobyerno sa krisis na pigkakaatubangon niyan kang probinsya. Assigned with the preparations, we came here precisely to ini-implement ng aming regional director, si RD Escobar, and being followed. And they're not they're not only are they being followed to the letter, these protocols, kamukha ng sinabi ko, the government of Albay is doing an excellent job. All of the mayors, everyone amongst them. Congratulations. But then aside from that, andito po ang ating kapulisan, no? Ang ating fire, ang ating pulis ay handang-handa. Nag-inventory sila ng karaming tao nila para nila i-deploy ito because peace and order is very, very important aside from saving lives. Kasunod kay nian personal na pagbisita man ni Abalos sa evacuation center na makukuha sa barangay Anislag, Candaraga. Digdi pinanginotan man kan opisyal ang distribusyon ni relief packs. Hinagad man ni Abalos ang padagos na pakikisumaro kan mga bakwit sa mga pigpapautog niya na kasuguan kang probinsya kontra sa pigpapahiling na abnormalidad kang bulkan mayon. Kaya dito ang ating RDC, General Eduque, may mga talk points tayo. Imagine nyo kung ito yung mayon, paligid niyan, lalagyan ng mga choke points yan para wala na makakapalit. So importante is to really save lives, no? And not only that, pagkatapos ito, of course, they have to maintain peace and order. Ano yung baka kung sakali mang worst case scenario, kung makakalumpig o whatever, which I don't think na makakapalit. Ang importante ngayon yung choke points para wag mapita sa danger zone. Si Nanay Jenny kang barangay Miisi na presenteng nagdadagos ngunyan sa nasabing evacuation center saro sa mga benepisyaryo kang bitbit na ayuda ni Abalos. Sabi niya marayman na may darakulang opisyal na nagririparo kan sa indang kamugtakan, bagay na lugod maghatod pada sa indaning kagianan. Wala naman po siya ma'am nataba kasi anim po kami dito, konti lang kumain mga baby ko, puro mga pwede na rin mga 3 days po, ganito. Para sa gobernador, dakulang katabangan ng gadini, urog pang magabat ang kinakaatubangon niya na laban kan mga albayano. Katakod kay ni pinasalamatan manilagman ang mga espuersos ni Presidente Bongbong Marcos na mataong pag-alalay sa mga albayano. Gives us the go signal to come up with our own advisory if and when alert level 3 becomes alert level 4, we are mandated to evacuate those living within the 7-kilometer danger zone. So at present, evacuation protocols are underway, and we expect more evacuees to actually come in. But we have the absorbing capacity. We have enough evacuation centers to make sure that our evacuees are accommodated. And we have also made sure, especially by tomorrow, all the regional directors will be called for a meeting, so that we would be able to know how we will be able to actually look into the possibility of them helping the province out and other the LGUs affected, the 9 LGUs affected, with their QRF. Kasi may mga QRF din po ang ating mga departments through their line agencies. Mientras tanto, dagos man ay piglatag ni Abalos na maipigtaong 50 toneladang relief goods ang United Arab Emirates para sa mga maaapektaran kang pag-alburuto kang bulkan mayon. Sa ngunyan, pighahandaan naman kan DILG ang pag-evakuar sa dugang na 45,000 na residente na nasa laog kan extended danger zone. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Of course,